Kad čovjek vidi te slike iz Crne Gore, te navodne crkvene litije u vreme najvećeg pravoslavnog posta, kad vidi te vulkane srdžbe i gneva zbog onoga što Crna Gora nije niti može biti, postaje mu jasno da nam je čitav život posle raspada bivše velike države proleteo u naricanju nad kukavnim srpstvom ugašenim i u besmislenom srbovanju. U nametnutom nadmetanju ko će biti veći Srbin, kao da je biti Srbin najveće dostignuće u životu. Jedan jedini ovozemaljski život prođe nam u dokazivanju Hrvatima da su oni zapravo Srbi, u ratu sa Bošnjacima za našu Bosnu, navodno, u borbi za srce Srbije, Kosovo. I evo sada dokazujemo Crnogorcima da je ta teritorija u stvari srpska Sparta. Nijedan narod na svetu ne živi od takvih mitova i u takvoj mitologiji. Sva tragedija je u tome što je ishod svih tih bitaka u Carstvu nebeskom. Za sve to vreme, svih 30 i više godina, Srbi kojima je to profesija, lažni političari, nacionalisti, lažne patriote i lažni borci za srpstvo i teritorije, pokupiše u društvu sav kajmak, bacajući i nama, normalnim i autentičnim Srbima, s vremena na vreme, kao crkvenim miševima, po neku mrvicu sa te svoje trpeze zvane država Srbija. Retko se gde danas u svetu može videti takva je euforija i erupcija nacionalističkih strasti kao ovih dana u Crnoj Gori. Podlegao je tome čak i jedan Novak Đoković. Nole nije nacionalista, jer u njegovom štabu je Hrvat Goran Ivanišević. I baš bi on mogao da mu ispriča kako se u sličnoj prilici, kada su hrvatski nacionalisti tražili njegovu podršku, poneo Mate Parlov, sportski šampion Novakovog ranga, jer je u boksu bio olimpijski pobednik, evropski i svetski prvak i u amaterskoj i u profesionalnoj konkurenciji. Šta vam pada na pamet? Ja nisam hrvatski, ja sam svetski šampion, odgovorio im je Mate Parlov. Osim onog Konstantinovićevog, ne postoji drugo objašnjenje kako i zašto Srbi ne mogu da shvate da Bog u koga veruju nije u crkvama, vladikama i sveštenicima koje vernici plaćaju, a koji žive luksuznim životom, voze besne automobile, dok mi vernici jedva preživljavamo. Bog je u svima nama ako smo ljudi. U svakom čoveku ako je čovek, a ne zlikovac. Bog svakog čoveka ako je čovek nagrađuje mirom, ljubavlju, dostojanstvom i ponosom. Zato, Srbi naši dragi u Crnoj Gori, poslušajte patrijarha Pavla i budite prvo ljudi pa onda Srbi. Razmislite i pokušajte da shvatite, jer bit će kasno da se osvestite kad vlastoljupci počnu da ubijaju zbog vlasti. Srednjovekovni manastiri su danas svuda u svetu samo kulturno-istorijski spomenici. Ne postoje nikakvi bogovi iznad vas, niti u crkvenim objektima, već je Bog isključivo u dobrim ljudima. Crna Gora je i vaša država i to neka vam bude prva svetinja koju ćete braniti, jer crkvene svetinje ostaju u njoj i niko vam ih ne može niti hoće oduzeti. Neka vam sudbina Srba i srbovanje u Hrvatskoj, Bosni i na Kosovu bude primjer kojoj strani da se priklonite u specijalnom ratu protiv suverene, svetovne i građanske Crne Gore. A oni, crkveni velikodostojnici, koji kažu da se srpske pravoslavne svetinje u Crnoj Gori moraju odbraniti po svaku cenu i da je Crna Gora srpska država, ne žele ništa drugo nego da od Srbije i Crne Gore naprave pravoslavnu džamahiriju usred Evrope. Nama, građanima, naravno, namenjuju Carstvo nebesko.